Ya admiti kaya recibi orden el mando pulisya lokal desde el alcalde Ben Climaco kaya ordena kanila para kundusi con el operasyon kontra con el mga tamang drug racing na Cali veterans este mga tiempo. Después que sirvi como bien disturbo ya ng mga cercanos ospital, establecimiento y residencia na lugar. Que talega el reklamo asa na opisina del alcalde. Na amateur video kaya obtiene el news team. Ta puede mira que un grupo del mga drug racers na Cali veterans el ta espera con el tiempo que ta limpio de vehículo el camino para pwede sila kundusi con el racing a las 4 del madrugada del domingo. Apenas lega el otoridad na lugar, ya perde bigla este mga motor, como ya pwede mira buruho na kamino. Un motor kita eskapa, no ay pwede asilagas el diaton otoridad. Ayan, kasama doon sa pagpapatrol. At ganoon din ang pagpapatrol ng ating kapulisan ay kaparte ng aming kampanya na ginagawa sa pagmimintin ng presensya ng ating kapulisan maiwasan yung lahat ng uri ng krimen. Ya si abaha orden el oficial encargado del mando pulisya lokal, Police Superintendent Magnaye un orden para kudal sa mga station commanders para kina visible na mga kamino para hindi atribi man racing estos mga jóvenes que taponen na peligro di ilang mga kwerpo. Kung palaging nandun yung presensya ng ating kapulisan, hindi maglalakas ng loob itong mga kabataan na ito na magkarera. At itong mga kabataan naman ito nagkakarera, kung saan nakikita nila na sabihin natin walang presensya ang ating kapulisan, doon sila magkagawa ng karera. Hindi na naman isang lugar na halos na pinagdadausan nila ng drug racing. Ya promete si Magnaye que manda ele hala iman impound kun ang mga motor si el pwede sila kuhi ken envuelto con este illegal racing na diaton mga kamino. Albert Luna, Dateline Zamboanga.